Mamedi metsotso e dula hantle ho e tsheletseng ka mora hora ya bosupa ke a o dumedisa ke a o amohela hohle mo mametseng tshebeletso ya lesedi o le teng o seng hakajeno o dumediswa ke Sibongile Sonopo o dumediswa ke moradi e moholo wa ntate Soni motlong ya motshehadi ka sebele phofolo masira letsatsi sa kuba sebata sa kena mosimeng ka hloho. Ai mamedi tlo nkinele matsoho metsing ka jeno ke ntho engwe fele sa tshwaneng le mehleng ha o ya marangrang a ke re jwale ba itse ke party ka jeno mamedi ka re a tshi jwale ai butleng ha re tlwelleng ditaba tsa beke le beke ka jeno ke be o sienwa a mona fela wa mona mos anti wa ma 2K hopola he mamedi hore ka jeno tshebeletso ena ya lesedi e ya hola happy jale kare ai mamedi e re ke tle ke ba bontshe hore le nna ka nnete ke anti wa ma 2K ke tseba o beya malapi ana turu fatshe ke kene nthong tsa bana ba keneng ke kene nthong tsa bana ba keneng he mamedi ke kene he ka jeno o ka nna wa lahlela mahlo mono Lesedi FM Facebook re teng ha re mo he ho reng ya borobedi ntumelle he mamedi ho seng ha ka jeno ke tshelele kwa ke sepetress ke kene kare ho khutlo tharo ya lekwa hona le sehlopha seo ke se ratang he mamedi a qeta ho tshela khutlo tharo ya lekwa jole ke kena di maspaleng tse kholo butle pele Cathoras Choristers ba teng ho seng ha ka jeno ba re fihlile rona Now batla ho hapa koloi le Spar. Swipe Spar wa sekhathi ya hao ha o reka sebediswa sefe kapa sefe se nkang karolo mme o ipe monyetleng wa ho hapa e le nngwe ya di Fiery Red Hyundai Grand i10 Sedan Step 50. Tlhodisano e fela ka la 2 June. Fumana packet ya di-Tecnos T-Bag tsa 500 ba le zaza gele kapa 6-pack ya Clover 100 gram dairy snack yogurt assorted ntle le di-fruits of the forest. Reka dife kapa dife tse pedi ka 34 rand. Ho tloha 22 May ho fihlela la 2 June. Hona le dipehelo. Nazo, and that's why we shop at Spar. Nako ya sefuba le feberu e ka mehla boholo ba rona re tla hlaselwa ke kokwanahloko le tshwaetso tsa bacteria e sireletse mmoho le baleloko la hao ka dipidisi tsa Promin ka jeno Promin e kopanya tsebo ya setso le ya mahlale tshepa Promin ya Sutherland extract zinki le selenium o ka fumana dipidisi tsa Promin kapa marothodi chemising tsohle etsa Promin molekano wa hao bophelong bo botle Puto, boithabiso, tlhahiso leseding, o di fumana ho Lesedi FM.
Utlwa. Mamedi ha re fitla metsotsong ya 15 ka mora hora ya bosupa re tla kopana le Seipati Molefe re utlwa rena ebe ha re ya mabenkeleng ka jeno ke difeng tseo re ka di fumana metsotsong ya 30 ka mora hora ya bosupa a ko tlontetsetsa ke mang yo mo tsebang ya nka motho wa hae ka jeno ke mang yo mo tsebang a qetang dilemo le motho wa hae ba le mmoho ka jeno 08603084 kapa o ka nthumella WhatsApp ke kopa ke sa tritahle ke half dag ka jeno ska etsa voice note e telele tlo re emisang qaile nngwe nako e telele shapa ka voice note fela ka tlase 20 seconds metsotswana e 20 fela ka feta mo ha o feta mo wa ke bapale ai qala feta 20 seconds fela mamedi ya ke bapale jole tsa bonete ba hore o shapa voice note wa ha 20 seconds 15 10 re o tlentho sa ka pelenyana ha o be hona le motho ya nka molekane wa hae e leng khale ba le dilemo ka jeno ba le lenyalong ha re etse batho bano ba thabe ka jeno ere mamedi ke tle ke nke Cecilia a Saint Luke bateng o seng ha ka jeno no Sbosh ke re ke nke Saint Cecilia ere ke nke Saint Cecilia o seng ha ka jeno ba o tlentse monate ba re mona re tlile lesedi a ratlela o tlo bapala re tlo bina mona re tlile ubina ai lesedi mona re tlile ubina mona re tlile ala re tlile ubina au re tlile lesedi
Mamedi metsotso e leshomele metso e tsheletseng ka mora hora ya bosupa ntse re le mo hopola morienteng ke horeng ya borobedi. Thabong Serenade ba teng o senga ka jeno ba re Ramafufutlele. Oh, hey, sipati ke a sokola le ntshwarileng batho. Au pati ke a phela wena o phela jwang ngwaneso ke a phela ene ha o tsebe na go sokotse jwang ke bapala pina ena ya bobedi tje because ke sokola mare he ke thabetse ha ile clear wa tseba ke kopa eng ke tlo kopa re remele pina e fele re mabenkeleng and then tla ho wena o ska ba I dropa he Butletlentong tsa batho utlwa Aichu aku utlwa aku butle Ditheko tsa Shoprite di bolela hore o tla fumana theko tse tlase nthong tsohle tseo di hlokang. Boloka ka disolo tse jwalo ka 3.5 kg ya Goldie Frozen Mixed Chicken Portions. Atisang likata Ke leboha a re anti wa ma2k Ke leboha hle morakane moloi a re botle bo ngwana batho ke mamolaika dipilaneng Hophouse hello girl ke leboha hle Mantai Rampoti thank you baby I love you Shelly Lekolwane hello baby Thandi Murakana hello Matlatsa Mapulo hello Ashe yo batho ba want ba Facebook Hasimo he mamedi metsotso ya rona e dula hantle ho e 20 ka mora hora ya bosupa ntse re le mo hona le wena ke lebohile Johnson a thi o motle jwalo ebile o le tseka la matha monate jwang ke lebohile Thuli Samamoloi ke lebohile haholo Mosiwa Mofokeng a re ko jele ka tsebe live girl ke a leboha hle Khatebe Duba ke a leboha morning auntie wa ma2k Thabo Titau a wa saba motle he auntie Bongi Tusa Motobi ke lebohile hle Memza Gatri ke lebohile Mathakane Mokebe helang Mateboho ke lebohile haholo hle Diphapang ke a leboha Nani Cheba Blessing Mafusi Penny Leon Karabo Dijo Karabelo Disinyane ke lebohile haholo morning ha se mo hema medikina go re tle re kopane le seipati mo lefe re utlwa rena ebe ha re ya mabenkeleng ka jeno re ka lebella difeng hello manana ho shapo jwampati lele ha monate
Ao, ntho di matha monwaneng wa botshelela. Ke a o jwetsa Pati, re lebella difeng mafelong a beke Shoprite? Thapelo Morube, ke a leboha Nkululeko, Todi, Open Chichi, Malisupi Lisupi, ke a leboha Austin Majara, ke a leboha hle. A re ka jeno Austin a re ke motho o feta mehleng. Jo, askantseisa monate. O motle Auntie Bongi, Auntie wa Matuke, ke John Mokotedi, Busisiwe, a re o motle girl. Thank you. Sidi Lekhelebani, Moni Mugel, Vuyo Skosana, ke a leboha. Thato Nkwani, Muiponi Paulina Molefe, Mamia Rantsani, Nakedi Tshepo Nkoni, Tifo Lebaka, Milton Langa, Open Chichi, Mokhwase Elizabeth Mabi, ke a leboha. Hlongwane Bongani, Lina Kubo, Hlongwane Bongani, Paseka Tabang Ramapepe, Nopi Lebase, Majozi, Mofuka, Puseletso, Solofelo Mutle, Hlongwane, okay, Opa, Pati Lele. Pati ke lebohile haholo le wena mafelo a beke a monate a senang tshitiso. A semohe Mamedi lemoha hore diselo tsena tsohle tseo Seipati Molefe a buang ka tsona di fumaneha mabenkeleng a Shoprite a provinceng ya Free State, Gauteng, Mpumalanga le Limpopo. Mme ke phetohe lehlakoreng la Seipati Molefe ka hona se fetwe ke keletso mabapi le disolo tseo a re tlisetsang tsona. Shoppers Guide o itlisetswa ke Shoprite dithekong tseo o ka di tshepang ka mehla. Matale Omuditsile Batomula Manaba Useti Olemo Nematale Mahatateng Jericho Linta morning. Nematale Ififile Uwela Mukea Ififile Uwela Mukea Ififile Uwela Mukea Ififile Uwela Mukea Umugitswile Batomulata Allo Swaggy, pushing the Lesedi FM, Mr. Sai. Oh,
Okay, like sharp. It's about quite a little bit healthy. Kgomo di tswile. E dula hantle metsotso e 28 ka mora hora ya bosupa. Mamedi ke tlo nka pina hang fela ka mora pina ena ke itse o tlo ntetsetsa kutlo rena ke mang eno ya qetang dilemo le motho wa hae ba le lenyalong. A ko etse jwalo hle ka o nthumella voice note nomorong ya 083 284 0008. Ebang mamedi o sa kgone ho etsa jwalo ho bobebe ntho ka etsang fela ke ena 086 000 3084. Ere ha o le jalo he mamedi king ke pina e tla ka hlopha sena sa Masesilia ke ne ke unketse Dolce Choristas bane ba re kgomo di tswile sharp ba luru molata tsa mamedi se di tswile hobi ta mona mme teng le sono nyana e kare magana ja dikgomo mnate a ntsa di ja hantlentle ho monate mare kae ha ngwana ya sa tsamaya ao sono ina isale ntumele mamedi ke nke Masesilia a St Luke ba re boy ha bore monna o molelele ore monna o molelele tate tsalo a le fitla go ya balea abore monna o molelele tate tsalo a le fitla go ya balea abore monna o molelele tate tsalo a le fitla go ya balea abore monna o molelele tate tsalo a le fitla go ya balea 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 abore monna o molelele tsalo a le fitla go ya balea abore monna o molelele tsalo a le fitla go ya balea tsalo a le fitla go ya balea tsalo a le fitla go ya balea tsalo a le open tisha go gata manala batata le bona le matlabanna batata lauri anteng le bona utwa banna batata lauri anteng le bona le matlabanna batata lauri anteng le bona utwa lauri anteng le bona bauri anteng le bona utwa bauri anteng le bona batla banna batata bauri anteng le bona abore monna o molelele letswalo ha le fitla ho ya balea abore monna o molelele letswalo ha le fitla ho ya balea
mo hema medine le masesele a St Luke ba re boi ha bore monna o molelele metsotso e 29 pele re fitla ho reng ya bo robedi ke itse ho wena mamedi hana ko ele tjena hle a ko bue le nna ke kutlo rena ke mang motho enwa eo ka jeno a nka motho wa ha tsebe he ha ile Maria tje ke na kwa teng a re je senku Maria tjena o monate te Maria tje mamedi wena wa bapala je sa nku ntho engwe kotsi hampe jele ha re tle he mamedi re tla utla rena ebe ke bo mambana ba lehlonolo bao di voice note sa bona di tla bapalwang ka jeno tshebeletsong ya lesedi naneong la hao la Thabang le nna. Hi, Sposh. Hello. Sorry, molele ke nka mona ka mokopane. Nna ke etsa lemo tse 7 ke le lenyalo le ntate Maleka. Awa, faite wela hle. Thank you, Sposh. Heso ke Clarence. Yo gele. He 7 years ka o fela ngwanaka. He re ke thule. Lesedi. Hello, Sposh. Ke o tsere 89.2 ke mo ntirela masedi ka mona ka mo video. Tsamaya fela, Sposh. Ke le bua hle gaitsedi ya motho. Dumela mama ne bonke ke karabo. Hello Kari. Ke mme wa ka le ntate wa ka. Ba etsa dilemo tse 31 ba le molenyalo ke modimo a ba fe matla a ba ikeletse a ba sireletse ba bone dilemo tse ngata bophelong. Gele ha ba bone tse ding tse ngata ra leboa. Hello Dumela bonke. yebo Ka mona ka Bloemfontein ka mona. Ke ntate Daniel Mokganya le me Mathuso Mokganya bona ba etsa 36 years ba le lenyalo. he bathong ntho tse ntle ha kana. Hello Go se Bosh. Mpapalle go boditsile ke tsama ka yona e ngotla. Ha monna ke tsa Moses Bosh ke nna e se bile re kgetha ka pele haka. Hello Dumela. Ke modie magera monana le mtlaleng pa mokotlo re tata dilemo tse 30 le metso e meraro. Re le lenyalong. batho Modimo o sa rahlana la faitse. la gele ga leboa lesedi. Le marifa motolo ka mona ka botshabelo. Hello Fifi. Bana ne re tata dilemo tse 10 le mohatsaka. Wena Re ketekile a monate ka nnete leboa tata modimo ke o tsatsile molate mme wa ka. yo hello Esbongi ke lebohela ngwaneso o na le lemo tse 5 lenyalong jo ha ke a bona le hore ke mang ke ka Facebook ka mona tsebe mona di tsamaya ka pele ka tsile makatsang re rutle ka mona lesedi. Hello shapo ho jwang ntate Mkwena. Yes, 33 years on marriage. Ntate Mkwena hle Ya o kwetsa Sposh. ai unhlotse ka jeno Ke ka di 3 tsa September. ke gola batlile baneng 33. abuti hlahanyana ga itse di ka ke leboile haholo utlwa. Danki papa asimohe ke nana batlile baneng ba banyenyana ke kopa ba ka nna ba kena ba dula receptioneng ke ba kena ka mona sharp ba tla tineya jwale wa utlwa motho o moyeng bona ba dutse fela ha se mo he mamedi e re utlwe ka mona na ke na le bang. Hello ho shapo ho jwang ha monate lona mare ao gaitsedi ya ka
he batho ga leboa ha di eketsebe tse ding tse ngata a se mo he Lesedi le kae papa re teng ao papa re a leboa hle ha di eketse di be ngata ho feta moo ao batho taba tse monate a se mo he mamedi re qetile taba ena ho batho bohle mamedi ba o ka jeno lena ba qetang dilemo kgwedi ena e ntjha e le kgwedi ya bona ba qeta dilemo ba le mmoho sense re ntate modimo le boloke a le etse hantle a le hodise a le etse ntho tse ntle man lenyalo ke ntho e ntle ratuweng ke modimo Sirontabule iyo Aumantai are di shades anti wa mathuke ntate Phindo sibasko shebile ke le ka ke guys Jacobsdal okay Jacobsdal ke a leboha hle ntate Phindo Sithati Lesesa ke a leboha Manana Tholofelo dumela madam ke go lebile ke le ko Pitsani ko Botswana ke nna re tholofela ke a leboga thata hela batho mamedi ke a leboha hle ke ne ko nketse pina e monate e neng e tla ka Valchoristas bare Serontabole dumela madam ke go lebile ke le ko Pitsani Botswana ke nna re tsholofelo ke lebogile thata ke a leboha haholo ntate Phindo ke a leboha res boss ko shebeletse ke le ka mona ka Jacobsdal ke nna ntate Phindo re a leboha hle ntate Phindo ke lebuile haholo Hlongwane Bongani a re lena a bona ngwanaka o tsere ka 89.2 Sithati Lesesa Zboshi wa rona ke a leboha hle Sithati waka Mantai Rampoti are di shades gele anti wa matuke e bonti wa matuke ba shapa ka di shades skat a ona ba anti wa le 2K sna di shades o sa tsamaya o rotse di shades tshwantse ba bone hantle ma 2K yana ha o ka ga di shades Mamedi ere hana ko ele tjena nke ke mabenkeleng fela ke a gutla re tlo tswela pele nna le wena
This is a big deal weekend. Boloka haholo. Ha o reka di-2 liter tse pedi tsa OK Sunflower Oil ka 100 randa. Di-2 kg tse fapaneng tsa Sunlight 2-in-1 hand washing powder ka 50 randa. Le 800 gram ya value Hello, Chomi. Nescafe le coffee instant coffee ka 95 randa fela. Ao hlaskisi hle mami. O na le baeti receptioneng? Bua le ngwana. Ha ona moetsi. Ba ke ba ka mo sheba teng no. O ko ba botse hle ngwanaka. O mthapolle mmele pain se bo fela. Yo. Ao hle. Mesebetsi pabalo ya mesebetsi le mehato ya kwetliso e tla fokotsang tlhokeho ya mesebetsi ka hara province. Ka kakaretso ho na le diprojekte tse 13 tse hlwailweng bakeng sa province ya Freestata, mme di anela bajalefa ba dikete tse 34,368 ka ditjeo tsa boleng ba 1.2 billion. Me re kgothaletsa bohle ka haro Freestata ba batjha, bomme le dikgaitsedi tsa rona le batjha kaofela hore ya ke le kopaneng dikantorong tsa Freestata tsa mmuso re sebetse hela yalo ka sepana. Dumelang, ke ona molaetsa wa bohlokwa ka di-capsule tsa Poseidon. Ebe o hloptjwa ke manonyeletso a thata. O na le mathata ka phallo ya madi e sa lekanang kapa high blood pressure. Ebe masole a hao a mmele ona a tlasa kgatello. Poseidon ke tharollo. Ke fumane ka jeno khemising ya hao. Dula o le matla ka di-capsule tsa Poseidon. Hopola, ha e sa re Poseidon, ha se Poseidon. Ba tlwetse ba dula ke. Ntate, dieta tsa ka dinyane. Mme, ke kopa nthekela textbook. Iyo, kono ke ha ba tlo starta hape. Nako tse ding, o tshwanetse o thusa batho bao o ba ratang. Empa wena, o thuswa ke mang? Fumana sekoloto bakeng sa dintho tseo o di lebelletseng le tseo sa di lebellang. Ka ho etsa kopo ya FNB Aspire Credit Card, ha o kgola 5,000 ranta kapa ho feta ka kgwedi. Ka melemo ya personalized interest rate, o fumana meputso, ditheolelo le tshireletso kgahlano le dikoloto. Tsena tsohle ka 45 ranta ka kgwedi. O fuwa sekoloto ka mora ho sekasekwa. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Mofani wa semolao wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo, NCRCP 20. Hona le dipehelo. Hara ditshebeletso Lesedi FM. Mamedi metsotso e 15 pele re fitla ho reng ya borobedi. Ke tlo nka dipina tse pedi ho tswa dihlopheng tse pedi tse fapaneng. Mme o tlo ikgethela dipineng tsena tse pedi fela Mamedi tse ke tlo di bapalang hona jwale. Hore na pina eo la kalakatsang hore re tle re kwale ka yona tsatsing la kajeno ke efeng naneo la rona la Thabang le nna. Pina tsena tse pedi tsena Mamedi ke hlopha sa Cathoras Choristers. Ba tlo re Mmamohato. Mohatsabere. Ai. Mme wa Basotho. Ha ke khutla mono Mamedi ke tlo nka hlopha seteng sa KTM se thewa Northwest. Ba tlo re ga ke batle go nyalwa. Jwale dipineng tse pedi tse wena o tla ikgethela hore na pine o la ka tsang hore re ka yona se hlohlolong sa lenaneo la rona ke feng. Ha ke etsa tjena he Mamedi sense ke qala. Utlwa. Mohatsabere Kine Kilimatien Kakopana Limamohato Kine Kilimatien Kakopana Limamohato Mamohato
Lesedi FM. Mona ke thata hampe o na le monyetla e wa uri o ikgethele pineng tse pedi tsena tse ke qetang ho bapalla tsona hore na pina eo batlang re kwale ka yona ke efeng tsatsing la kajeno. Mmamohato mohatsa bereng Kapa ha ke batle go nyalwa ko Kgamaketse ha ke batle go nyalwa ko Kgamaketse ba ke sebaka sa baloi. Ke kopa o nthuse hona jwale ha re etse qeto e nepahetseng bakeng sa hao.
meqeto ena e nepahetseng hore tle e etsahale ke ka wena fela. Ke o ratile, o ratile Minoshka ke lebohile hle ngwaneso, Veronica Mohapi ke a leboha, Palesa Tlatsa ke a leboha ka mo ka Facebook, Thusa Mothobi a re o motle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  itu fusi itu mangane wa bana Molehe Williams ke a leboha Matsidiso, Chantel ke lebohile haholo, ke a leboha Petres Mpho Nduna ke a leboha hle ngwaneso. Mamedi e re ke mabenkeleng a ke khutla mabenkeleng nna le wena re etse qeto e nepahetseng bakeng sa hore re kwale lenaneo la rona ha monate. Ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolela hore boloka holo dihlahisweng tseo di ratang, ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Jwalo ka 10 kg ya Ubrand Super White Maize Meal ka 89.99. Le value pack ya malairi a Lovis ka 149.99 fela. Sefo se ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Di fumane ho fihlela ka di 9 tsa June 2024. Ha YouSave fela. Mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane. Ka mehla. Ke lebohile kgaitsedi ya motho Thapelo ka thaba ka utlwa monate. A ko re he Mamedi re ke re utlwe hore na ebe ka jeno ke efeng eo re lokelang ho kwala lenaneo la rona ka yona. Bua le nna ke utlwe. Hello Sbangi, o bua le Marifa Motolo ka mona ka Botshabelo. Maobane ne re qeta dilemo tse le. Re hole jwang? Re ketekile ya monate ka nnete, re leboha. Ke lebohile. Amen. Yes. Ke lebohile kgaitsedi ya motho. Hello. Yes, girl. Ha ke batle go nyalwa ko ga maketse. Hello. Mokgotsi a re etse jwalo. Hello. Aichu. Maobane kinne kilimatien ka kopana. All right. Okay. Ke utlwile ngwaneso ke a leboha. Hello. Yes, girl. Yes, Maobane. Hello. Okay. Mamohato. Mohatsa Bering. Danko girl. Hello. Yes, girl. Monate jwang. Ke lebohile lerato la ka re kutlwe ka mona le Sedi FM. Hello. Mohatsa Bering. Ai wena. Ai upina monate ngwanaka. Ke lebohile rato la ka le Sedi FM. Yes, lovey. Mamohato.
Mohatsa Bereng. Ke ka mona ka Tiris Bongi. Ke lebohile haholo lerato la ka utlwa. Ya Bongi. Bye bye. Lesedi. Mamuhato. Mohatsa Bereng. Joshua Churchill Power Haidiana Dumela. Ai! Thank you, Manamme. Lesedi Dumela. Mora. Hello. Auna taba khaitsedi ya ka ke tla o bapalla yona. Le nna ke o rata fela jwalo. Ai mamedi. Ai. Ha nka se etse tjena ka nnete tla ba ka nnete. Le tronkong kae? A bona mo teng? Le tronkong kae ya mamedi? Utlwa. Kilimatien kakopana le mamohato Mohatsa Bereng mamohato Mohatsa Bereng utlwa kakopana le mamohato utlwa Ke ya borobedi tshebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa re balwa ditaba tsa hora ya borobedi ke Kenny Mudupi. Thank you, bye bye.